OKFM 101.7. Alright, then it's Obeng Agyei a parliamentary candidate aspirants. Akyem Oda. Na ye nene ntwetwe enkomwe. Agina is memoache. Yeah, offer. Na bako de. Offer come me who you na unso e. Mesme we pa. Na mame musa wasemu. Yeti sa wo kɔ wo ye campaign num ne ade ade. Yesa akwati ya. Yesi ye disqualified. E ba ni say. You offer maybe kind didn't check a share comma one over tier for teach you Akyem Oda mine any NPP for would hearing. Over the bonnet offer. Na the core vetting on that fateful Thursday. The core na vetting committee I read the other vetting. I think of the petition. Then okay say meaning for coin on the petition by meaning copy of the petition. Meaning who be the bonnet of original chairman. Yes, men drop it na on one kakra. I think on trench and kakra. Me ba cho dropping on trench and kakra now to us. Di me man kahe and me ba appeals for so na me ba jo me bo de ti ye ne se ye se wo akoni di mpanimfo atam e na omo twen waso wo constituency wo eno bi sa ba ye ba so so na eden me di mpanimfo atam obakwa me enye no kre sabi obi a me di atam ni member 8 years senka manu ya ana me di atam a anka me crew for crown toba enyi new me mandate me ntesa na me say say otu fo betumi wa oro kawafa babati enti dia bia no ye Christopher die matem nyina ewo Exodus chapter 14 verse 13 and 14 me bon tofa no say Dennis ensuro gina pinti na mizumfo ahu wonne no ebetu brebi no hu wo biem ndo ba kwame ka na enu museum for no ami ehin for no museum for no and the bible na kana sem bible na bible atem so the new Christo ni die ye bit be dey akeke be I don't know alfa onim omode test ni ni was it na mebo agden is test ni ni Exodus chapter 14 verse 13 and 14 na Moses ka kire wo man no say munsuo munyina pinti na munhwe awurade nkwaje a wo de be kire mo ne na mizimfo a mo wonnei mo hu won da biara bio na awurade be ko amam na mo die munye kom hallelujah this is the word of God we the nyankopon akem me Christopher Begedi say about saying I of a family Christopher Begedi saying amen. 50 time me call vetting me fa me 90 Akyem Oda mayedi men kasaye min kasa be bia so ye ati mayedi mayekum na makache me tikafo nyan so obunye kum na ofa ni mi bi e ba ye nkofo bebre me fan junction to so me ko independence nyama da bi yesu say da ba bia na man tew ne onyankopon tam oba kwame da ba bia entime ne me party tam maybe na test na o kan sia no eno ne de be boy bra anka ene na me kwatem na me ne me campaign team and manfo akoboa ema ye acclamation of me opponent Honorable Akwasi Aquah ye ochina akoso na mum no duma de bi ti mentimi anye den anko na fa de be de pa e sama me like many aje be brave say dana omo de verdict ne ba say disqualify me no sada na me yire na ekira no ekira ye agi Akwasi Aquah atumu a wonko na gese won support the candidate chana won there be bibi abetum kakra na me kan me support party na join na say na me kan kan no da be bia na ntew na ono nyankopon tem da be bia ntew no party tem anti obi a woda bia ni me omnim misu omnim na okwa so ebe me metadini
Oh, next a moon na ya, we am say, ye ju ma share ma wunkum. Father, ye we jane juma. Na kwana wu redie munu na wo sonfo nenka fado. Of a kwame unim. Me campaign na na a youth centered, a youth focused. Akyem dan so bebunu no na e dominate pa. Ana bo e mebunu say so wo mu ama wa nkwa ko independent e na wo zo nko nya obasa uni disappointed wo. So you ni bia you should be able to talk so to me na o man for kasa no mo te wase. So wo na wo ko na wo na omoni da wo so dia. So to me ka bibi na to me control mo. Enu nti na me chese nka me ko ho na me no mo kasa na abotoye tem ayeden aba. Se ma onim. Si adom dia yami. Na say the party Akyem. Se me no mo ko mo ko tia say na aba. Afei obebunu bia dachi bia opeso obegina e wache moda me na me first bebunu a obegina wache moda. Then I wanted to be part of the governance boardroom in the decision making. Oh, Akyem da. Enunti emebunu no so omo fa me ho enye me de bitisa me ma sacrifice me ho ama omo a ombepeso be badachi bia. Enti they will use me as a test, litmus test. Omo use me, omo hwe me ho ayesua hunu sua de na omo de shape your life, omo de shape omo ne makaka ka omo ye ne sane ma gina sane be adachi bia no obi su be so ba wo hu sane a obaye ne ma fa kwadu omo de bo me bia me de maso to ye de do kwa ba ko gbe ni na god e bi ni say de me te o mansumu obi ma me kata bia e bi ne say my demonstration against many NDC force market women I demonstration at your party. Now why is that? Now I overcome obi a me next me ambition 2019 and I'm starting here groundwork. Now obi a me quiet groundwork I'm a bit na MP. May you think na makoye ade tia party. I'm in party bra. It's not true. But obet here when the war almost can't happen when the war oku you ano. Anase oku yi wa no enti daba bia san bi kan kan da manyankopon me ma no ntete me nyankopon tem me e ma me ntete me ne party tem enti kwan bia so beboa na ye adumaden asom ama ye break it na question obi bi san say e was a party ho e na bi ani pe hu say Akwasi Aquah e wo monoma enti say Akwasi Aquah monoma de a na wo e na e bi a wo mani da so a onyini se bia kromane nyina nya mabunu nko a wo ye de wo mwembo enna mi kan no say party ni na ye join the party in the decision aba it say fan to you Christopher yi na ye be pompa ya che Nyankopon na ade bia ni da so no emba eno ma na ntete ye na ye Nyankopon tem na mom ni be gina so agina pinti ni aso awade ni ahwe ebi po ade be ba kra no e be yakese asen ye ko enti menyo mmekata me no kase isere me kan no 50 time me call back me na me fa me na isi odan me kata radio bia so da mo nkwa me first radio station na me ne mo kasa enti me fa opidie so akache man for say omunye calm na ento ase weekend na me wodan na ko bibia ho omo bo a me omo do omo ma frɛ me omo su e ade anka mo research team anka mo ko dan na mo ko tie mo su nipa me no bia gina ho a na ye omo ya ye achi na momuno no mo anko kasa wan hadi bia de ba enye nti kwambia so no me no makasa na se why red crowd se oni Honorable Akwasi Aquah e ka bom ai campaign ye be some party no kwambia se party ye bia e be break it bia no ye be ye mate ede mame no wase pa meje o number no so na ya na ye hia wate mbachi of kwame nyame kan ho omoamo na sena mpesa mo som Ghana man na mo som Ghana man no mo koso a enji atentene ne ma omanfo na mi hia mo na me pa to tie we are methodist ni die adwumwe a chart to keep I have asudi damodo na the last verse no last verse no was a boam na menwen na mensor na mentwere wo nkoto menyim da magumadwuma ho a mawuwa onye wi yeah amen amen bye bye that's right bye Ora Dennis Obeng Agyei
a parliamentary candidate aspirant. Akyem Oda and you disqualified no. OKFM 101.7.